Vision Talk. Ndagusuhuje cyane wakoze subscribe kuri Vision Talk official. Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze banira mu byo ukora byose. Ndagushimiye cyane niba ufunguye no video mubwira ngo warakoze cyane gukanda kuri subscribe, ndetse nawe niba utarayikandaho nagushishikariza gukanda kuri subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zose n'ibiganiro ngenda ngugezaho umunsi ku wundi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ndetse tugiye kumenya neza iki kibazo uburyo ukibaza, ese uragisobanukiwe? Niba utakizi egera hino. Wibaza umushahara wa Perezida wa Repubulika, wibaza umushahara w'abayobozi bakomeye, vayo wegera hino maze mubwire ndetse nagusobanurire. Menya neza ingano y'umushahara wa Perezida, abaminisitiri, abadepite n'abasenateri ndetse n'abandi bayobozi bakomeye mu nzego zo hejuru. Tugiye kugenda turebere hamwe, usaba gukurikirana iyi video yose pakirangiye maze ikaza gusobanukirwa neza. Niba wajyaga ugira amatsiko cyangwa se wajyaga wibaza, ese Perezida wa Repubulika ahembwa amafaranga angahe? Mbese Perezida wa Repubulika ntinde umugenera umushahara? Niyo mpamvu ndi hano kugira ngo usobanurire. Tugende akantu ku kandi. Iteka rya Perezida numero 004/01 ryo kuwa 16/02/2027 rigena ingano y'imishahara ndetse n'ibigenerwa abanyepolitiki bakuru b'ibihugu mu buryo bitangwa, ndetse ryasohotse mu igazeti ya leta nimero idasanzwe yo kuwa 23/02/2027 rigaragaza ingano y'imishahara abanyepolitiki bakuru b'ibihugu bahabwa ndetse n'ibindi biherekeza iyo mishahara yabo. Abanyepolitiki bakuru b'ibihugu barimo Perezida wa Repubulika, Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite, Minisitiri w'intebe, ba Visi Perezida ba Sena, ba Visi Perezida w'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abanyamabanga ba leta, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na Perezida wa Repubulika. Abaguverineri b'intara, umuyobozi mukuru w'umujyi wa Kigali, abasenateri ndetse n'abadepite. Umushahara mbumbe ugenwa n'umunyepolitiki mukuru uvugwa muri iri teka wiyongereyeho 10% byawo nyuma y'imyaka 3. Perezida wa Repubulika agenerwa ibi bikurikiranye kukubwira. Umushahara mbumbe wa Perezida wa Repubulika agenerwa $6,102 n'amafaranga 756 buri kwezi. Inzu yo kubamo ifite ibyumba byose, imodoka 5 z'akazi za buri gihe n'ibyangombwa byazo byose, ndetse hakajyamo byose bikishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi yose yishyurwa na leta. Uburyo bw'itumanaho rigezweho rigizwe na telefone ngendanwa, telefone itagendanwa, rigizwe na fagisi, internet itagendanwa, internet igendanwa, telefone ya satellite, antenne parabolique n'irindi tumanaho ryose rikenerwa kugira ngo umukuru w'igihugu abashe gukora akazi ke neza. Itumanaho ryangombwa mu biro, mu rugo n'ahandi hose bigaragare ko ari ngombwa, rimufasha kuzuza inshingano ze zose kandi neza. Ibi ngibi byishyurwa na leta. Amafaranga akoreshwa mu rugo angana na $6,500,000 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho haba ku kazi, mu rugo ndetse n'ahandi hose agiye, ibi byose byishyurwa na leta. Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite ndetse na Minisitiri w'intebe, Perezida wa Sena, Perezida w'umutwe w'abadepite ndetse na Minisitiri w'intebe bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'amafaranga $4,346 n'amafaranga $156 buri kwezi. Buri wese kandi agenerwa ibi bikurikira ngiye kukubwira. Inzu yo kubamo ifite ibyangombwa byose, imodoka imwe y'akazi buri gihe n'ibikenewe byose byishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga y'u Rwanda $600 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Ubuyobozi bw'itumanaho rigenwa mu biro ndetse no mu rugo, rigizwe na telefone ngendanwa, rigizwe na telefone itagendanwa, fagisi, internet igendanwa ndetse na internet itagendanwa, telefone ikorana na satellite ndetse na internet
ndetse na antene parabolique byose bikishyurwa na leta. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rugo angana n'amafaranga y'u Rwanda 600 buri kwezi. Amazi n'amashanyarazi byose byishyurwa na leta. Uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Amabwiriza ya minisitiri ufite imiturire mu nshingano agena agaciro ntarengwa k'inzu ivugwa muri iyi ngingo. Mu gace kayo ka mbere ni agaciro ntarengwa k'ibyangombwa bigomba kuba biyirimo. Visi perezida ba Sena, visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri ndetse n'abandi bagize guverinoma. Ba visi perezida ba Sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri n'abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida. Bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda 2,334 n'amafaranga 861. Amafaranga bakayahabwa buri kwezi. Abanyamabanga ba leta bagenerwa buri wese umushahara mbumbe buri kwezi ungana n'amafaranga y'u Rwanda 2,434 n'amafaranga 613. Ba visi perezida ba Sena, ba visi perezida b'umutwe w'abadepite, abaminisitiri, abandi bagize guverinoma bashobora gushyirwaho na perezida wa repubulika n'abanyamabanga ba leta bagenerwa kandi buri wese ibifashisha mu gutunganya imirimo bashinzwe neza kandi bakabikora neza. Amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 500 y'u Rwanda ya buri kwezi. Amafaranga yo kwakira abashyitsi mu rwego rw'akazi angana n'amafaranga 300 buri kwezi anyuzwa kuri konti y'urwego bireba. Amafaranga yo kwishyura itumanaho, telefone, internet, farisi byo mu biro angana n'amafaranga y'u Rwanda 100 buri kwezi. Amafaranga y'u Rwanda 40,000 buri kwezi y'itumanaho rya internet ngendanwa. Amafaranga 150 buri kwezi y'itumanaho rya telefone igendanwa. Uburinzi buhoraho ku kazi, mu rugo n'ahandi hose bibaye ngombwa. Amafaranga yo kwigurira ibikoresho byo mu nzu angana na miliyoni 5 iyo atangiye imirimo. Aya mafaranga atangwa rimwe gusa, kabone nubwo habaho guhindurirwa umwanya w'umurimo. Amafaranga y'icumbi ya buri kwezi avugwa mu gace ka mbere k'igice cya kabiri cy'iyi ngingo nagenerwa umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa uwahoze ari guverineri w'intara usubiye ku mwanya wa guverineri w'intara mu ntara yigeze kuyobora. Iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi, yatanzwe inkunga imwe ingana na miliyoni 12 mu gihe hakurikizwaga amategeko abigenga. Abasenateri n'abadepite. Abasenateri bagenwa buri wese umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 1,847 amafaranga 609 buri kwezi. Abadepite bagenerwa buri wese umushahara mbumbe w'umurimo ungana n'amafaranga 1,774 n'amafaranga 540 buri kwezi. Abaperezida ba komisiyo muri Sena n'umutwe w'abadepite buri kwezi bongererwa buri wese ku mushahara mbumbe amafaranga 35,000, naho aba visi perezida b'izo komisiyo bakongererwa 30,000 buri kwezi. Aya mafaranga agenda yiyongeraho. Abasenateri n'abadepite bagendwa kandi buri wese. Ibi bifasha gutunganya imirimo ye ashinzwe mu gukurikiza. Amafaranga y'icumbi angana n'ibihumbi 250 buri kwezi. Visi perezida, aba visi perezida ba komisiyo bagenerwa buri wese amafaranga y'u Rwanda 70,000 y'itumanaho rya telefone ngendanwa. Buri musenateri na buri mudepite bagenerwa amafaranga y'u Rwanda 50,000 ku kwezi y'itumanaho na telefone ngendanwa. Amafaranga y'u Rwanda 35,000 buri kwezi kwishyura ifatabuguzi rya internet igendanwa ikoreshwa kuri mudasobwa. Amafaranga
y'icumbi buri kwezi avugwa mu gice cya mbere cy'igika cya kane cy'iyi ngingo ntarengwa, umunyepolitiki mukuru w'igihugu avugwa muri iyi ngingo iyo yahawe na leta inkunga y'icumbi yatanzwe ingunga imwe ingana na miliyoni 12 mu gihe hakurikizwa amategeko yabigengaga amafaranga y'ubutumwa imbere mu gihugu. Mu kubagezaho ishusho y'imishahara y'abayobozi b'ibigo bitandukanye bya leta nabyo bifite abayobozi bagomba kwigomwa, turashingira ku byasohotse mu iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 92 agakoni 03 ryo kuwa mbere z'ukwa gatatu 2013 rihindura kandi ryuzuza iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 53 agakoni 03 ryo kuwa 14 ukwa karindwi 2022 rishyiraho imishahara n'ibindi bigenwa n'abakozi mu nzego z'ubutegetsi bwite bwa leta. Ibyo kumvikane neza ko ariko iteka rya Minisitiri w'Intebe ari ryo mu mwaka wa 2013 bisobanura ko mu mwaka ushize bitewe n'uburyo butandukanye abayobozi ba leta bongezwa umushahara cyangwa se bongezwa amafaranga uko hagiye hiyongereyeho nanone impinduka zaho ziba zihabanye. Umuyobozi mukuru CEO w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,656,658 buri kwezi. Umunyamabanga uhoraho w'urwego rw'umuvunyi ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga miliyoni 1,828 amafaranga 988. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'amatora ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,000 y'amafaranga 950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo ngenzura-myitwarire RURA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'iposita mu Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 613,167 buri kwezi. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,855 amafaranga 286 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe umurimo n'abakozi ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 2,11,950 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'abana ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi miliyoni 1,330 n'amafaranga 80. Umunyamabanga nshingwabikorwa Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,330 n'amafaranga 80. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'itangazamakuru ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga miliyoni 1,330 n'amafaranga 80. Umunyamabanga mukuru w'urukiko rw'ikirenga ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ubwishingizi bw'ubuvuzi bwa gisirikare MMI ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga miliyoni 1,828 amafaranga 988 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere umusaruro ukomoka ku buhinzi NAEB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuhinzi RAB
ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubuziranenge RBC ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe amakoperative RECA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe ubushakashatsi ahabwa amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe amasoko ya leta ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga miliyoni 1,828 amafaranga 988. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'ingoboka ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,662 amafaranga 600 ya buri kwezi. Umunyamabanga mukuru wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,679 n'amafaranga 591. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe uburezi REB ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'uburenganzira y'uburezi mu Rwanda ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 2 y'amafaranga y'u Rwanda 11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi ngiro cyari WDA gisigaye cyarabaye Rwanda Polytechnic ahabwa miliyoni 1,679 n'amafaranga 591 buri kwezi. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside CNRG ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 2,11,950. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'intwari z'igihugu imidari y'ishimwe ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga miliyoni 1,97,316. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe inzu ndangamurage z'u Rwanda ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 1,613,167. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 1,97,316. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'urubyiruko ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,330 n'amafaranga 80. Umuyobozi mukuru w'ikigo ngororamuco Iwawa ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda 892,962 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ibitaro bya kaminuza bya Butare ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 2,11,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe guteza imbere ibyo gutwara abantu n'ibintu ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe imyubakire ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,613,167. Umuyobozi w'ikigega cyo gufata neza imihanda ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,662 n'amafaranga 600. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'indege za gisivili ahabwa umushahara mbumbe
w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950 buri kwezi. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuyobozi ndetse n'icungamutungo ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 1,613,167. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga ibidukikije REMA ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,828,000 amafaranga 988. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'ikigega cy'abacitse ku icumu Jenoside FARG ahabwa umushahara mbumbe wa miliyoni 1,613 n'amafaranga 167. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abamugaye ahabwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,097,316. Umuyobozi mukuru CEO w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB agenerwa umushahara mbumbe w'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 2,11,950. Ikitonderwa kuri ibi bintu byose maze kubabwira, abayobozi bakuru b'ibigo bya leta nabo bagenda bagenerwa ibintu bitandukanye hifashishwa kuzuza inshingano zabo nk'amafaranga y'itumanaho, ay'urugendo ndetse n'ibindi biba bigiye bitandukanye. Ushobora kuba wagiraga ikibazo ku mishahara y'abakozi, ushobora kuba wagiraga ikibazo ku mishahara ya perezida, ushobora kuba wagiraga ikibazo ku mishahara y'abayobozi bakuru. Nizere ko usubijwe kano kanya. Ndagushimiye cyane rero, niba twatangiranye iyi video twatugejeje ku musozo. Imana iguha umugisha, Imana ikomeze ibane nawe mu byo ukora byose. Ndagushimiye cyane rero, komeza ujye ubana natwe, komeza ujye uhorana natwe, Imana ikomeze iguha umugisha.